omukoro gutandikire no kushaba okwebembirwe Venerable Reverend Samuel Mugabi sabadikono w'obusabadikono bwa Humura kandi ogwatandikire no kubatuza omwana wa Richard Togaya ahe abashubuzi babiri berundanire nkubatiza omwibara lisitwe Reverend Mugabi ari kubora higira abantu na munonga bashubuzi okuba besugwa n'abamazima babano batwaraje omurimo gwabo misho no kururo kukona kuturuho ebigambo bibire bikaburo mu bantu kandi kuburira obo bamuka obayishomeraho kukorera ba mu business cyo ba mu butaro ganka oba hamusiri gwankai okaburwa amazima no bwesugwa n'abantu nibaza kuburaho. Reverend Mugabi ayongere yajumerera abantu abari kunyaga batahi babo ecyari kugira ngo kizingamize intunguka ibara ya mwaki n'indya hoci kibona impere zetanu na kakaga kandi sinayo kakune kinza kacuburo mutwaro gumwe Kampala yakiteka mu transport atagise katuchongere no kumitanu kongana kugambira na ibara rya mukama na rya litaho Wini Chakwire Kasibayo umuhezi wa RDC bwacegegwa ashabira abashubuzi ukongera kwegita ngo ahabwo kuba government neyenda abantu abegisire President Museveni na yenda abantu kayimwe abegisire hamwe kugira ngo program zona eza government abarhamwe abo muzeye bakwenda kandi bakuyamba. Richard Togaya umushubuzo ku rugo mu town ya Chegegwa orukwegitira mu kibina cha Kakabara Traders Association nagira ngo kwegita kubahwerire cyangwa munonga okwehara za rona za banka so atito nkaguru twasara mu kweterana muka kwanenda sente muzamu speed staruhu sayinenga hali niko sobora kurakora neza ubwa hata abantu binje mu Uganda nibeyongera okwegitira hamwe ahabwo ko bentekateka nyingi za government nizirabiro mu begiside amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuri Chegegwa.